Sesampune wenten ledakan bom ring Surabaya, katreptiang ring gereja Kajantenang Sayan Katincapang. Yadiastun asa punika pemargin parikrama agama irike kantun memargi sekadi ketah ipun. Pemargin parikrama agama sekadi sani Kajantenang ring gereja GPIB Maranatha Denpasar kantun memargi sekadi ketah ipun. Petugas keamanan gereja mesak mausang sesampune wenten ledakan bom ring Surabaya katreptian irike Katincapang malih pamekas rikalaning wenten parikrama ring gereja. Rikalaning kalaksanayang misa dawa gerdite sane sampun lintang katreptiang antuk angge kepolisian. Manut mesak ketahipun gereja katreptiang antuk tigang diri personil kepolisian kawawahin antuk petugas saking gereja. Nyanging sesampune wenten ledakan ring Surabaya personel nincap dados 15 diri. Ipun ngaptiang mangde kuentenan terorisme nenten kepanggihan malih saha krama mangde nenten dangan keni provokasi. Mesak nyarengang samian angge mangde sarang-sarang nyaga ketreptian widangan. Ya, kami juga mohon supaya keamanan ditingkatkan lagi dari kepolisian maupun masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan supaya balik tetap aman. Ketreptian wantah parindikan dahat mabuat sani patut kekabinin samian angge. Napi malih ketreptian dahat mabuat ring pariwisata sane banget ke Andelang Bali. Terima je miwah riase Bali.